Nermala ken yam kana diala kontin barwani lingwasme. Bana rwacha kata kore konolat korodian rei wich ka so Sudan. Jo me de yen lingogwa ka kwi dwir tin kontin cha dwir anating konti la jang. Kena kadana nakana nuari rei duaran kone de kone shwal ke nuari. Bana jo me bana jaling and tijan yamade konti keja enana. Kan kore titi ke naga nuare me ken tuo ken karon kine dangara widi jan dangara widi dich der aro de dil tiejeno gorko bi kula ngajeno ngumi chalet kan nuare ka jarwon kine dangara widi jan dangara widi dije to kontine gor jeno en wo rander te ko ngudar te ko choblu aj morong ko gorko no bantin kon lat ko rudin banaka ngach no meni jinba gor jeno en wo jender jen wakane di ko ken ano de na me de ngaje no me korti token karon kin dangro wudi jandangro de karwade ki ka ngwane te chiwa mera dian gwal me de ko na ngajnyok ka ngane te maka na kenyam ka ngane lat ka dwara kenyam ka ngane kwa jiwich kwa ka maka kenyam ki na dan na ka ne de konti la jiwich ka ngane to ko mo a shirga men ngai ko no terik to ngwane che tuok rig dialati lat ke kwi Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar jeram dan la kur char dial chaga yen ga jogda mo kwan wer ko targeten walle kien nakake ko ken wa ken shunken kel ke Dr. Riek Machar na me amlat ke longa jang ne syang mo gor ko lo den wode ko na ngaje gwanu hengu melero damo li adi de me tuogedi to ko jang sika rami mamengai ken no rami bum mede nuerde ke tek ka de jore de jeling wi mon ko temte gring mi jitok ke chi Dr. Machar cherwach de jeling a international community ko ngai ken story ngai ken background de chare rodian lana wal re kumaka kan so Sudan kan jek ne medane ngut so Sudan ngura dor so ko kujamo Dr. Machar jeraman yamandana ko target kuma kirma yadit ka kujamo ko tela dom dong de ken jekaje ko Dr. Machar Charoda kap ka kume dung international community so dwal ne de tege je ne de konventional ka jang especially kirma yadit kana kwar paya kwany delo ngon bul mel paya kwany ko bul mel tel manga about all the things that did happen in the past you know wan ke loyalty de so korun babel ke lu baje kabide ko ngai kona gwan wonene si bul mel che bim na kware wi ka South Sudan and that is a fact and we all know that. Gwasame in place like Fanga County, Unity State, Rewika South Sudan. People say the government army and their friends are burning homes, killing people and stealing people property. Kajomu cha kwen gwasame one werin kona tika Fangak, nere kona tika Unity State, nere kona tika Nasser, nere kona tika Wulang. Ne konte ka lungu shuk wane dialati wa shushken ke dech la de kum la de kirma yadit anyok kene titigin de ni tiya wa ken kwalken kwakten konte la juwuch michi chubre wiki tinara barka ke ko ken tema bokanat karen yale sola na da jien re wich banala wujo wich bendi an re wuji yo biga kwak bukene bukwal ngai konten kone lat ke kum kirma yadit so chi konde lan jaro dana ngul lerodma let kena okay am let kena nakana wang can dwell and all that ramu wang dwell you know kana ramu modio je chi je dele chol no med so karon chinne dang rawi jandang rawi de che joje no ne de kona nakana ka jang kanetin kontilan horetin marke kekel jen menen yen mentama to ko kanasir cha wi cha ga pal jang wang can dwell kana eram chikene jego chikene jegre jol chikene jegre rop kajiram la Nuer la kenya luch de ye shalinga ne ka gwase dan kana sar no te ni de shaw kwany ni kuje waka wulangi so ko titi ga tilat ke akir ma yadi regime okay a chiang mu churo lot mu goro de ja kapchong are cheng na diaten kon ten lat ke kir ma yadit ne ti ngone ken shushken tedni deine anyok ne re kona shuch sika deine panken shuni civilian ke jewuch. Most of the people hurt are not soldiers.
They are women, children, and old people. Kana me mijia galong na me larkajen wo dwer ka human right wajen cha dwer la larkano cha lat kor anona chaje la renetiti ko nakan wankan dulken shankana the jekane kontla deni ko ta ramtika. Nobody is asking anybody kasa Sudan chaka held responsible including Salva mayardit kane dang ni kula nago karon kine dang wal joka kana chol ICC ala ko dan dini jen wi mon mala jidwiri la ka yangatin ke la ka tiketin tera michalat no titi dial titi katinga kon kan wo katichalat tila dwir akume ken mayardit so ngai kon ti tilat karodian anyok pon ken mayardit ka jer wona me chawde lel bala wojen nonga deni rapid support force alo nakane de kon tila nwerba chikondi alangach ken mayardit nonga ji Uganda people fan for akani de kon na kana sir kango na kana antama ka fangak kango na kana ka mayom ka panye jarino so to talk de lat karodian de ko dan kul jogane na nuron kin dangra widi jandangra widi de michel la bech a chala ron mana ko kon ke je ko je ron dan na kon ke je atu gana ka paikel pairo paidok abene ka pai bakel de kontena de ko larano president bakel ko dr machar yan ke je ke de 26 ka match cengen dangra widi bakel ka paidok ron kin dangra widi jandangra widi de kentama to kon ka ron kin dangra to kon ka shangol bakel ka pai bakel ron kin dangra widi jandangra widi de nyuro jeno en jen te ka pero ke nus en dr machar re yena magur kir mayadi do bi mal bene la tok dio je cheche jalun duno cheche delun ko kir mayadi man goro gwasame goro no jen bari men ka power ko jen dwalle ka dwala namo be je no regbo ko ram dwal ke dr machar ko dwalin ke dr machar ko kuje mo che goro no dare ring machar dare jalun no so dr machar kene kir ala korean take a power struggle so ramadan ba bel long wudi shalga me ke mayadit gender open ende ke ramadan ku kan wana lat kel sit ke mayadit sorry ke mayadit dara da tring ma chadar ja kamrar de kanu ka campaign de ko ngwinde je lat de ramadan no ke jiwit de chu kwan de ma dar chu tuten di no ci ke mayadit je gor no benam ba jalat ko jen changi no ban kwakwit baga ja sham ke kum uganda be kwawit baga ja sham ke kum kenya ko jen dan le rod de kon ti jene lied jane lied wene lied la ja ko ka rundang ro ba je ko jimi dilis je dubai chinati ko lied la ja nang ke ba nang ka por sudan ba jo ti intongmi en ben pinin kon kwal jik ten tera ma ngeke ka so sudan ko jaga jatatin jaga danan la jada bor jaga jada chalga benzil jika spaltin man kwa chara lat ke je katung man ko ken amani elemena ko kere den lieda mo ti de lat plastic ni ngai kona plastic la rom ko ngwane tin kan dia lat ke lied ka dung ngwan long but la ka nang ka la rol yen kwa jele chol ga je crude oil ko jen liet mtagwa kel mi ngoda virgin taram chilep wajele mu gwada dana waje kamra tin man bajo titin ba man dan shaje baje kula wono so ku kuje mo la kume dung middle east ke ji dubai la kana shwana ngano be kana otawun winimi ko run tungon yam be kana kula nyoko mu kana ko ba kula nong benefit midit kala ja ko ship le gwada me ko kume so sudan anyok kume so sudan nang ken damne ko ka karar ko ka ji uganda ko ka ji kenya ka peng mutod biji kenya began ko nyoko muku kan kanang ka bom began ko nan ka airport den ba kan nang ne ka middle east bonne ka dubai ko dubai jan gwal dan to well market teten so to togan yal nang ka karar ka tinga ka tit kim yadit che dan no dar jere kwara so jam nan yana mon mici na da takana ga ko ngwini bare ba jetok that is why ngai ko na gwano ka ron 2026 ano ba ko ngwini ba jelat ngode ba bom long kamu wajelat bajala da lo china chinedial chaga juire wika so sudan ci don netin kontila lo yal ka kirma yadit jo me gor jeno de nyaka yekel gor no jin bulare me bi ngane de ko ken ko buga tika ngach katin kontilat korodian koren kon naka nueri ka je kirma yadit kan do dan lo ko jen wode kuin kwade lat ka je
ko korti ga koron wan der gwa en go de kon te ka chobluaj ko ter kon ka gwan ter mi she gorno de kumadan ke den werde ga te kamal radian jem ko kona displace ka jamo nyoga ne de ko ken eni biya te kamal bana li jek ko kor ler ka modadien chuje poro jeno jin bi nyoga nasin ko ken ku subscribe ko ku notification bell ku je twan mi jiram judit bye bye